आकाशवाणी इम्फाल R.K.Gorani न पाउ पाजरी अहानबदा मरु ओइबा पाउ मणिपुर पुलिस के चाम 53 सुबा रेजिंग देगी थौरम ngasi इम्फाल दा पांगथोक्रे फ्यूचर रेडी मणिपुर लुकिंग बियॉन्ड ethnicity and insurgency हाइबा थीम दा नॉर्थ ईस्ट सेमिनार अमा इम्फाल सिटी कन्वेंशन सेंटर दा हौजी पांगथोक्ली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ngasi गुजरात लुपा कोटी लिसिंग 35 700 रुंगी तोंगान प्रोजेक्ट सिंग सानबी जत्रा हुनगनी अमसुंग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाइरी माले मसी हेन अफबा मफम अमा ओहिनब होनबदा अमगा मतेंग पांगनबा यामनमक तंगाई फदे मणिपुर पुलिस के चाम 53 सुबा रेजिंग थेगी थौरम ngasi इम्फाल दा पांगथोक्रे इम्फाल अहानबा बटालियन मणिपुर राइफल्स की ग्राउंड दा पांगथोबा थौरम मदुदा मुख्यमंत्री नोंथोम बिरेना रेजिंग दे थौरम गा मरी लेने पांगथोकिबा मार्च पास्ट पेरेड के सलामी ओखी तुंगदा मुख्यमंत्री ना रेजिंग दे असि गा मरी लेने पुथोकपा मणिपुर पुलिस की एनिवर्सरी पब्लिकेशन अमसु फोंखी फ्यूचर रेडी मणिपुर लुकिंग बियॉन्ड ethnicity and insurgency हाइबे थीम दा नॉर्थ ईस्ट सेमिनार अमा इम्फाल सिटी कन्वेंशन सेंटर दा हौजिक पांगथोक्ली अवांग नुपुक एबे सेमिनार असे असम राइफल्स अमसु मणिपुर यूनिवर्सिटी ना पुन्ने सिनबनी मसिदा मुख्यमंत्री नोंथोम बिरेन सरुक यारी मणिपुर दा ngana मियोय तरेट नौना कोविड-19 पॉजिटिव ओइखी मियोय अमा नाबा फखिबगा लोइना हौजिक एक्टिव केस मसिंग 23 लेरे राज्य का हकसेल विभाग ngana नुमिदावरम थोकपा चेरोल अमदा हाई हौखिबा पुंग 23 दा पुन्ने सैंपल 153 टेस्ट तौबिंग मनुंग दा मियोय तरेट नौना पॉजिटिव ओइखिबनी पॉजिटिव ओइखिबगी सांग सादा 3.0 सुइननी मियोय अमा नाबा फखिबा लोइना नाबा फखिबा पुन मसिंग 1,63,430 सुख्रे राज्य अस्की ओइना हौजिक फाउदा पुन कोविड वैक्सीन डोज 1,92,9 739 कापख्रे मदुगी मनुंगदा अहानबा डोज की ओइना 13,93,9 अनिसुबा डोज की 13,9,90 चनिपान अमसुंग प्रिकॉशन डोज की 2,93,9 7,9 नि निमित मंगानी चथागदबा एकेडमिक एक्सपोजर ट्रेनिंग एंड इंटरनेशनल यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम 2019 nganaangdagi सिलोंगी नॉर्थ ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी दा हौख्रे हगदोपुकी थरमदा वा ngangbada मेघालय विधानसभा के अध्यक्ष मेदवा लिंगदोन हाई अशिगुमा मखल के अंतर्जातीय यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम असिना लमदम असि नारोल सिंगदा अनोब वाखल अमगा लोइनना अमत्ता ओइबगी सक्तम सागत पंगमलगनी केंद्र के सिविल एविएशन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने हाइरी लाकदौरिबा चाही मरीदा एविएशन सेक्टर हेना फगलहनबा पांदमदा सरकार अमसुंग प्राइवेट सेक्टर अनिना पुन्ना लुपा कोटी 40 थादा मिनरगनी न्यू दिल्ली दा ngarang पांगथोकपा सिविल एविएशन मंत्री सिंगी मिफमदा वा ngangbada श्री सिंधिया ने हाई लेबाक असिगी अपिकपा शहर सिंगदा एयरपोर्ट की इंफ्रास्ट्रक्चर सिंग फगलहनबा केंद्र सरकार ना थौरांग कया लौखटले महागना हाई 2013 हौदोखिबा उदे देश का आम नागरिक उड़ान की मखादा लेबाक असकी राज्य खुदिमक समना हनबगी थौरांगसो सरकार ना कन्ना होनरी ताबिरिबा पावसी आकाशवाणी इम्फालदगिनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निमिनि गुजरात खोंगसेट ngasiदगी हौख्रे माके खोंगसेट मनुंगदा प्रधानमंत्री ना लुपा कोटी 13,730 गी तोंगान प्रोजेक्ट सिंग साननबगी जत्रा हुनगनी प्रधानमंत्री ngasi अयुक गांधीनगर दा 12 सुबा डिफेंस एग्जीबिशन 2019 हौदोखी एक्सपो असिगी थीम दी फादर टू प्राइड हाइबसिनी एक्सपो असिदा लेबक असकी डिफेंस की मैन्युफैक्चरर्स सरुक यारी प्रधानमंत्री ने गुजरात के राजकोट इंडियन अर्बन हाउसिंग कॉन्क्लेव 2019 ngasi nungthil हौदोकनी मिफम असिदा युमकई साबा अमदी अतै सेंगो सागतपगा मई लेनना तोंगान बा स्टेक होल्डर सिंगना मखोने सिजिनारिबा टेक्नोलॉजी सिंग उत्पा याबगी खुदोंग चाबा लेहल्ले मसिना लेबाक असिदा लमदम इसिंग नुसित की फिबम गा चानना सेंगो सागतपगी थबक चाथबा ngamhangani
Labour Tamliba Future Raving Urban India Hive Pandam Adu Pangana Honabada Mipamasida Todona Mateng Pangani. Thoromasida Housing and Urban Affairs Mantri Ajit Singh Puri, Kendram Raja Singh Degi Tonganton Mihu Singh Saruyagani. Pradhan Mantri Narendra Modi na Haidi, Male Masi, Hena Apaba, Mapam Amo Hena Bohonabada Amaga Mateng Pangnaba Yam Namak Tangai Fade. New Delhi Dangarang Interport General Assembly Mapudra Subami Pam Hagdopuki Tharumda, Pradhan Mantri Narendra Modi na Hai, Male Mashida Ashigumba, Thoning Deba Thaudok Amatrok Matamda, Kwaidigi Hana Sangsin Basi, Police Force ni. Pradhan Mantri na Hai, Terrorism ki Thabak Tharum Singh Kaidonungda Matam Sangna, Sathabang Amloy, Amasuma Koina Chatharakpa, Cyber Crime ki Thawang Singh, Matam Sana Laksinaba, Sarkarna, Sem Saduna Lay. Terrorism, corruption, drug trafficking ang masung tongan-tongan ba crime sing laksinaba honabada, Malim Gileba Puna Magna Amato in a Tengna Minabagi, Tangai Fadabale Habado, Pradhan Mantri na Amukahana Fongdo Kre. Marpodara Suba Interpol ge General Mifam Ashina Housing Orekliba, crime, corruption, Amasung terrorism gi, Tawong Sing, Mai Pang na Lakshinab Honabada Mifam Ashina, Asa Sound Tawi. Kendra ki Youth Affairs Samsung Sports Mantri Anurag Thakur Nangasi New Delhi gi Sandni Chokta Mega Cleanliness Drive Hogdokre Tharom asi Swas Bharat ki makhada pangthokpani. Tharom asigi saruk amo oina leibak asigi tongan phamsingdasu Youth Affairs Bibangna sinduna lamtu semi khongjang kaya sangsilli. Tha asigi amadagi Uttar Pradesh ki Prayagraj ta lamtu sengmagi khongjang asi hogdokhibani. Tharom asi tha ama chumna chathagani. Tha ama chumna chathariba lu nan be khongjang asi pandamdi Sijinaba yadraba pada haudi kilogram koti ma khonganabagi thaurang aduni. Sri Thakur na hai lu nana thamnabagi khongjang asida nimitara nipanigi manungda fada haudi kilogram lak marpu hena khongat pangam kre. Himachal Pradesh ki Vidhan Sabha mikhal mathang thagi tarani thoida pangthok kadoriba sigidamak Mukhyamantri Jairam Thakur Mandi Jila gi Siras Vidhan Sabha Kendra dangasi mahaki mirep se pishilagani. BJP Central Election Committee ki ngarang New Delhi ki dol ki headquarters me pham pangthoktuna Himachal Pradesh ki laglabi Vidhan Sabha me khal gidamak kana bo mirep ohengade gi habi matang da wa khana kre. Mipham aduda Pradhan Mantri Narendra Modi dol ki President JP Nada Griha Mantri Amit Shah amasung makok thongpa lusingba kaya saru yakhi. Vidhan Sabha me khal asig damak BJP na sit matphu nipan makta makhogi mirep thaganaba thaurang tawba haukre. Amaromda Congress dol na su mikhal asigidamak makhogi mirep humputaruk yawba list ama phongkre. Dol asina makhogi losingba Mukesh Agnihotri haroli Vidhan Sabha sita mirep oina thagat lagani. Mirep oina thagat kadoriba singi manungda Congress ki losingba sing Asa Kumari, Sukhwinder Singh Sukhu amasung Bikram Aditya Singh Yauri. Marak asda Congress dol ki President Khananabi hanak da pangthokiba mikhal ki fall ngasi New Delhi da lagthok lagani. Dol asigi President ki mikhal da dol ki losingba Malik Arjun Kharge amasung Sasi Tharoor lambat taunari mikhal ki sapsapa fall ngasi nuthil khangnaba yai. Kendri Haksi lamsu yai fayumbal Mantri Dr. Mansukh Mandavia na sabapati oiduna leibak asta oiriba COVID-19 ki phibam amasung COVID vaccine kape khongjangi matangda awangba thaki mipham pangthoktuna khanakre. Mansukh Mandavia na hai leibak asta COVID vaccine kape khongjang singthaninga oina mai pangna sangsinba ngamle adum oinamak COVID lasik hajik orekliba variant nasi ekoi khudingmangna mikup nahom singa leibagi tangai fadaba adudi kawroidabani. Mahak hai lakliba hara kumai asi yenglaga mipum khudingmana COVID ke sana kanglon adudi adumak makha tana chathakhigadabani. Lakliba hara kumai gi yenglaga miyamna chathok chasinda khudongchana bagidamak railways na akhanaba train jani taramtoi service tawragani. Hairiba akhanaba rail gari sing adu maru eba sar singi marakta amaga chathok chasin yahalagani. Railways na ahenba akhanaba rail gari kuntrani thoi emasu kumai gi yenglaga zelhanaba thaurang tawre. Haujik aroibada maru pau amuk hana. Manipur Police ke sama kuntramatoi suba raising day ki tharumngas Imphal da pangthokre. Future Ready Manipur Looking Beyond Ethnicity and Insurgency haiba team da North East Seminar ama Imphal gi City Convention Center da pangthokle. Pradhan Mantri Narendra Modi ngasi Gujarat ta lupa koti 13,700 rom gi tongan ba project sing sana bagi jatra hungani amasung
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाईरी मालेम हेन अफब मफम अमा ओहेनब होनबदा अमगा अमगा मतेंग पांगनबा यामनमक तंगाई फदे पाउलोइजरे।